Ulu wena idlozi leli olalo awuliphaselanga nakho awuliphaselanga kwenye indawo yangesiyo leyo kachana tekuzwakala empana kodwa siyakubamba okusingase sakuthula amasikiti zayona ngazi uthini mama uyakuthwasa liphanga thwasa liphanga uyakuzwa kono uthuma yamasikita kakhulu la siwele endlini le sayizitshintsha mama uyezwa kahle wena ekugcineni uzazondwa ngabantu uzagcina usuphila sebimzondile awusela ukugcina phela uzadlula khona uhambe ngabe khona hayi akusekho umama lo umbuzo mama ufuna ukubuza ekugcineni zagcina zonke abantu ikongibuza ukuthi suzonda sathobani usuzonda already ngikhulumile ukuthi idlozi lelo lala rayithanga lezo abadala amen umama lo ledlozi elingarayithanga thumo idlozi leli liyatshintsha kakhulu kumenza ukuthi ephila impilo engarayithanga ekugcineni engafe sebulawa ngabantu mama zani zonke uza lapha uza khona lelo dlozidlela kodwa angilelo elingalunganga kuledlozi lakini kiwo kwabomama wena abazalana uzothi kuledlozi lakini kibo kamama uzothi thina elane lamagede landini abantu bayigida amagede landini ke uyayenza abantu mama omdala amen uyakuzwa mama uthiwa kuledlozi umuntu enjalo njengobani sisho
Hayi kwathi. Inkanda kodwa wasikuchaya izova wasibale lesibili phakathi lenzi ukuthi umntwana watshona liyakuchaza yini bazali kodwa masilandela lapha kuthiwa umama lo ngimtshelile namanje lingakabi khona lini ngathi uyapapa lo uthanda izinto kakhulu that's why lo emncane kamera tara umama lo kulala pho ehlala khona yikho lapho kulale tara umazigidi zayo kuthiwa kube siyadinga into ephapayo so ufuna ukufana lengawuzane kumbe into ukufana le izinto ekhulunywa abadala into eproblem kodwa masihamba kuthiwa izanu mazingalandela zingathutha ziye cross inkula zihambe zithule kakhulu kudingwa udubo kodwa kuthiwa umntwana uyalela khonapha ngabona nasemzini ndiseselodwa wakhona ngale mfike ngakhuluma khona kwani anzabe ngithaye mfihla ngikade ngathi umoya uyalela emzini wenu kodwa umama lo nguyazi ukufa komntwana andikhulumile khonokho ngakade siyawushinda into yokuthi sithi so Wayekhona lo Honestat. Wabenjalo mina Honestat ngikwenye ingoma futhi efana naye naye nobathakathi so yiko ngaba khona right wona kusibone ukuthi abantwana bephile nzima labakhe lo uzafuyinja wena abasathathi letalo dala unapho uyahleka kathi uhlekani thelile wathi mama ezohlala lapho uvela samoya njengomuntu wathi uvele ube ngahlali lapha wasuka lapho wanyamalala isikhathi esidani wahlala kwenye indawo lapho wafundela ukugaba Okay, ambe mbuze kumbe ngahamba yini. So ngibuza ukuthi ubehlala kwenye indawo abuya ngapha ukuthi lokho okuyenza usuka lapho la usuke khona ubuya khathesi. Ngana mzala. Thumo yamasikhambi ezalani la. Umama lo la wasuka khona vela abantu babe asamfuni ukuthi ubuyahlala khona sifezwa kahle nthi. Uthumo into le yahlupha yaze yangena ezifuyweni wayelazo lokho emseni waphakathi kodwa uthumo yakhe kulomsili sikwambe ezilini kodwa into le yaqalisha yaze isuke ezifuyweni la kumama lo uthakade ubuyela idlozi lelelwa lufiswayo leladala uthakade baba lomsili Mama. Uthe yonke imithi ungayidla ngithi. Ufuna ukudla lo mthathe. Ukuthi ubulawe yithi.